Ali Dobro. zvanično može. Evo, gosti su već ovde u studiju, mi smo već počeli sa pričom. Bejsbol klub Divlji Veprovi je u pitanju. Oni u subotu 8. decembra učestvuju na Belgrade B-Ball Openu koji organizuje Sportski savez Beograda. Moji današnji gosti su Nemanja Poskurica, trener, Strahinja Anđelković i Janko Mandić. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našli. Vi ste pod punom opremom, koliko vidim. Reklamne majice, kačketi, tu je oprema cijela u kojoj se takmičite. Evo sad prvo pitanje za vas kao trenera, koje je ovo takmičenje na kome vi učite? Pa ovo sad trenutno je taj kao vrsta u zimskom periodu koji se održava kao indoor turnira, znači održava se u nekom zatvorenom prostoru, da li je to sala, ovog puta će biti balon sala sa veštačkom travom gdje ćemo igrati. I za ovu priliku, pošto su to mlađi uzrasti, a unutra koristit će se samo mekanije loptice u odnosu na regularne i bit će malo skraćen teren, naravno, zbog veličine same sale u kojoj se to održava. Inače, preko letnjem periodu, naravno, posle čim počne lepše vreme, već se to sve radi regularno na polju sa pravim pravilima i svime ostalo. Koji klubovi će učestvovati na ovom takmičenju? Pa klubovi koji će učestvovati ovog puta će biti iz Srbije, znači samo iz Srbije. Biće klub iz Subotice jedan iz Novog Sada, 2 iz Beograda i mi iz Kragujevca koji ćemo imati 2 ekipe. Koliko je to igrača u ekipama? Pa bit će ono koliko njih igre je 6, ali uvijek može se ima izmena, tako da će nas biti malo više od 6 po ekipi, tako da... Kog uzrasta su deca koja će učestvovati na ovom takmičenju? Pa uzrast najstariji koji će na ovom sad trenutno turniru, ali tako je dogovoreno, bit će 2005. godište posljednje koje će učestvovati, a inače na drugim takmičenjama, kako zavisi od organizatora, kako je učestvuju kad su neki turniri gde dolaze i ekipe iz inostranstva, može to da bude i stariji da budu. Mislim, uglavnom tako je bar bilo letos kada smo učestvovali. Dobro, evo da pitamo takmičare. Strahinja, koje je ovo takmičenje tebi po redu? Pa po meni, po mom redu, ovo je meni drugo takmičenje. Dobro, jesi spreman? Jesam, spreman sam. Imam kompletnu opremu, nemam nikakvu tremu. Prošli put smo imali veliku tremu, mada ne znam za njih, ali ja znam da sam imao veliku tremu. Ali dobro, sad će biti lakše. Vidio si kako je na takmičenjima i sad ovo takmičenje, vjerovatno ćete onda i sa rezultatima da prođete dobro čim nemate tremu. Da, nadamo se da ćemo ovaj put biti bolji od 6. mesta i nadamo se pobedi, 1., 2., 3. mesto. Jeste trenirali dosta pred ovo takmičenje? Pa imali smo 3 treninga svake nedelje i danas imamo treninge. Danas imamo treninga u 7:15, imamo subotom i nedeljom. U koju školu ideš ti? Koji si razred? Ja sam 4. razred, idem u osnovnu školu Stanislav Sremčević. Kako si se odlučio baš za bejsbol? Da li je to zbog ove opreme interesantne koju nosite dok se takmičite ili si gledao na televiziji malo kako to izgleda? Šta ti je privuklo? Pa privuklo mi je pažnju ove palice. Dobro. Ovakve palice, ove kacige, nešto ovakvi rančevi, na primjer. I to što nije ko isti sportovi. Pa evo, na primjer, ovo je nešto... Mogu ja da uzmem terana da stavim ovdje pa da ga pokažemo da vide naši gledalci kako to izgleda. Evo, samo ti sedi, a ja ću da stavim ovdje pa ćemo mi to da stavimo da vide naši gledalci kako sve to izgleda i šta sve tu ima od opreme. Janko, ti koliko godina imaš? 11. I ti ćeš se takmičiti u jednoj od ovih ekipa? Da. I koliko traje jedan trening? Pa otprilike 2 sata, 3. I koliko je bejsbol naporan sport? Pa nije baš naporan. Nije tebi zato što možda već duže treniraš ali kad si počeo? Kad sam počeo bio je naporniji. Da. Šta kažu tvoji drugari kad si im rekao da treniraš bejsbol? Jel znaju oni pravila? Ne. Mislim, ti si se potrudio malo da im objasniš, da im približiš taj sport, da bi oni možda dobili želju da treniraju. Da. I šta je najbitnije u bejsbolu? Da li je neka brzina ili jačina kojom se udari loptica ili tehnika, kako se udara sa ovom palicom? Pa, bila bi tehnika.
Strahinja, koliko je teško naučiti pravila? Jel tebi bilo teško da naučiš pravila? Pa meni je na početku bilo mnogo teško naučiti pravila, ali ovako kad treniram nekoliko mjeseci onda shvataš malo pravila. Onda postaje sve lakše. Koliko dece imate trenutno u klubu? Pa imamo trenutno skoro 20 dece. To su, da napomenem, i dečaci i devojčice mogu da treniraju kod nas. Jel imate i devojčice? Imamo i par devojčica. Kako se one snalaze? Pa dobro se snalaze, one u tom uzrastu su, ako ne čak i malo zbog odrastanja i napredovanja, čak i malo možda naprednije od dečaka, ali super se snalaze, na turniru isto i one učestvuju, jer isto je tako organizovano da dečaci i devojčice zajedno igraju u ekipama, tako da i one učestvuju i to je skroz baš lepo i super je na treninzima i tako. Šta očekujete u subotu u Beogradu? Kakav plasman, kakve su druge ekipe? Pa za druge ekipe do sada smo se jedino susretali sa ekipom iz Beograda, sa njima smo već igrali, tako da od njih znamo da su oni poprilično dobra ekipa. Za ove ostale dve ekipe su nama nepoznanica za sad, nismo ih nikad videli, nismo još uvijek igrali nijednu utakmicu protiv njih, tako da ćemo vidjeti šta će biti. Mi idemo tamo sa namerom pre svega da se zabavimo i naravno probat ćemo da pobedimo sve utakmice na kojima budemo igrali, tako da eto, pripremali smo se za ovaj period od letos, malo u sali više, tako da smo prošli kroz ta pravila kako će tamo biti sad i to, na manjem terenu i tako. Nadamo se da ćemo lepo proći. Da li vas dvojice idete na utakmice divljih veprova starije ekipe, ili ih podržavate ili gledate? Pa ne kažu nam obično kad su utakmice, pa i ne baš. A dobro, jel očekujete da budete uspješni kao i oni što su? A da, to očekujemo. To sigurno. I mi to očekujemo od vas. Puno sreće naravno na ovom turniru, na ovim takmičenjima, pa vidit ćemo se ponovo da nas se pohvalite rezultatima. Hvala, ja bih samo iskoristio priliku i pozvao bih sve dečake i devojčice koji su zainteresovani da dođu na naše treninge. Mi imamo treninge četvrtkom od 7:15 do pola 9 u hali u parku i vikendom, subotom i nedeljom u školi Jovan Popović kod naših prijatelja od 2 do 4 subotom i nedeljom od 10 do 12. Također iskoristio bih ovo, naravno, dečaci i devojčice, nije bitno koji uzrast, može slobodno da dođu da probaju pa da vide. A iskoristio bih ovu priliku i vas da pozovem, da dođete kod nas da vidite i vi kako to izgleda pa i da probate, što da ne. Može, dogovoreno. Dolazimo na neke od treninga i da snimimo kako vi trenirate i naravno da probamo da vidimo kako nama ide bejsbol. Obavezno. Hvala puno na gostovanju i puno sreće na ovom takmičenju. Hvala.